Ted Lawrence was an artist. He painted very modern pictures. Blue squares and yellow circles. Red sheep and green sky. Last December, there was an exhibition of his pictures in our village hall for a week, and there was a big book on a table at the door. In it there were 2 questions. Why did you come to this exhibition? Which of the pictures did you like? Every evening, Ted went to the book and read the visitors' answers. The weather was not very good, and on the Saturday, it rained a lot. That evening Ted looked at the book at the door of the hall, and read one lady's answers to his 2 questions. They were, I did not like any of the pictures. I came into the exhibition because it began raining, and I didn't have an umbrella. Ушул сыяктуу кызыктуу жөнөкөйүнөн таталына карай түзүлгөн тексттер, ар бир текст жана ар бир сөздүн кыргызча котормосу окулушу менен менин 49 автордук видео сабактарым англис тилинин алфавитинен баштап чактарына чейин сизге үйрөтө турган жана ар бирине 1600гө чукул практикалык көнүгүү, сөздүктөр, фразалар, фонетика, грамматика, лексика, сүйлөм түзүү, суроо бергенди үйрөтө турган, англис тилин нөлдөн баштап үйрөтө турган баардык скиллсти камтыган менин автордук тиркемем Рахат апты жүктөп алып практика кылсаңыздар болот. Рахат ап приложениясы Play Marketте жайгашкан. Бул менин 10 жылдык билимим, 7 жылдык тажрыйбам жана программисттердин толтура мээнети менен жасалды. Сиздер 20 жылга акысыз колдоно аласыздар. Тиркемени сатып алуу үчүн жана ушундай кызыктуу тексттер менен практика кылуу үчүн бул номерге Рахат ап деп жазыңыз.